narlong at yador so long Carby Film Artist lapen riso nimso FC tumangong laso ke patu pon patu lagi kitek long liang nam ke an sings got to pili ni tum ladang narlong ati kitek long man ke laki impact pen kitek long Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non birtang ton penarju ponik tha 15 nong Mahamay constituency ke parlo Borunga polling station lapen Etso Bay polling station Lalongni polling station pangrum petpen ahem lang tanglum don krip ho ahem humatum phan sang lapen ki chojang thu ki pi ki pajira sai ke deng laso sai ke claim mate adima long kahomri da matum Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron, Mahamaya BJP Mandal Committee President Purno Ingti, Dokmuka Municipal Board Chairman Biren Teron, VDC Member Pibison Crow, Rajan Ingti Tilak Bordolo Etum, Humri Dampen, Lang Kanglum, Ahem Humara Tumpan, Kipi Kipaji Rasai, Kachunpon. Virwar no lang tiron mo sa roke. No lang tiron virwar. Jadi lada kalvar dulu kong ke lang ini ke ceteng tilu ya lebu dak di Nong Mahamaya constituency arlo narlong ati adorso pathu klamlong Carby Anglong film artist lapen riso nimso FC atumpen 9 friendly football match ke pathu pon pado pini 15 nong Mahamaya constituency ke parlo narlong ati adorso long Carby film artist lapen riso nimso FC atum narlong ati adorso atumangbong arnisi farman friendly football match ke pathu pon padolo lapen Carby film artist atum ke thek serajok First half pen ahutsi Riso Nimso FC atumpan 2 goals pipon deadlo lapen second half ahutsi Riso Nimso FC narlong ati atumta kachiting piga jog 1 goal Carby Film Artist tumhan chitulo lapen second half pathuba mahot Carby Film Artist atumta ke pathu chiting thusi Riso Nimso FC narlong ati adorso tumpan puthot 1 goal thap ponthulo pangrum pet pen 3 goals piponsi Carby Film Artist atum je pahai ponlo Lason si Carby Film Artist si Parjana Bangphu Rajiv Kroa hin pen kaninje pona tengke narlong ati adorso long ke bangke ingdeng 9 friendly football match ke pathu ning karong pon piglo narlong ati adorso long friendly football match ke pathu long rada tum nangke langdun nangke chito the pig lasi sarpi sarphu atum ta nangke langdun pen ning nang parong dun thek pot churu pon lo
Lapen labang so football match ke pathu along ke hai ke rem ke dopo nilitum karbi film artist pen ke bang ke radatum phan ke pachini ponji phansi ke bang lo puta pherang ke ang no nang pachini dun bangso along manpeng ke do kachitong dun Mahamaya VDC chairman Rajesh Teron Dokmuka municipal board chairman Biren Singh Teron ex VDC chairman Long Singh Tokbi Dokmuka lem secretary Son Singh Kro Mahamaya Mandal Committee General Secretary Deepak Sorgiari Haraghat Regional Committee KSA Maipu Dunmai Phu Kongchun Bang Pencheng Lok Narlongati Ador Sorong Rong Kasar Manpeng ke do tum chetong dunsi football ke pathu ing pupon Munggarong lapen Munggang samping Narlongati Adorso Atok Pinini 526 2021 Arni Ingdeng Hini Executive Mai Padopon Bangso Melong Raju Singnar BJYM Sarupathar Mandal Committee Mai Phusi Mai Charipon Lo Lapen Anil Tokbe Konchun Bang BJYM Sarupathar Mandal Committee Hin Pensi Mai ke phalam the Jaipon Mai Chengchia Pranga ke happy Binarong Pharpi Mohila Mandal Morcha Hin Pen Japon si Wande Mataramalun Lun Pondet si Mai Chiri Mai Hemphu Pen Puthot Mai Pangcheng Pontu Bangso Mai Long Aluhi Sarpo Manpen Nang Kachitong Duna Kehai Jagat Singh Ingti EM in charge higher education KSC Difu Topha Pangjang Aluhi Manpen Akehai Bida Singh Ti Meipu BJYM Iskar Benglong District Committee Rang Kamar Teron Kongchun Bang BJYM Iskar Bianglong District Committee Akehai Songja Tiso Jutang Chunbang Mensing Kro Dihin Chunbang Rustom Bay District BJYM Klembang Phu Sangpi Sadhanarong PP Wartong 4 Commissioner Akehai P Binarong Parpi Mandal Mohila Morcha Akehai Risotimung GSST Mandal Morcha Akehai Joy Babu Ingti Finance Convener BJYM Sarupathar Mandal Committee Lapen Penang An BJP Klembang Arisoe Jangatum Chitong Dunsi Lapen non nangkiliji MEC election arlo Risoe Jangatum ta Kupi kuson ke claim ke dam pensi Chipahay pon Thekji Mapu Hai hui Bidi sore Risoe Jangatum Chithan Chiparipon Inghan lang sopen Sarkru Be LK News West Karbi Anglong Jurikinding IT akan rong supi gawan theka pot ong tung amai long nang chitong dun arat atum MSC rina terang piapan kachoro pajir pon 20 Pini Jurikinding along akami town committee kapachori ponji apan Jurikinding along kedo indoor stadium along bangpa pan semi padeng pon la pen deputy secretary sumasing terang pensi semi kapadeng pon along sing terang chairman pensi semi kedeng pangcheng pensi kadu kawi pensi bangpa pan semi padeng pon lo bangso semi kedeng pon chairman sing terang vice chairman Koiri Rompi Ward Commissioner Delhi Sharma Lapen Kobita Hang CP Jyoti Rupi Atung Semi Kore Deng Pongsi ke Chingsi Semi Kore ke Deng Angdeng Pangcheng Lapen Jurikinding IT akai ki rongso rong bot kusihakan labanta pini arni abang ke rongso pi ke Deng Pongteng Kapot KAC CM program rong hang lapen amrang lokal MSC Rina Terang Ki Atung apan amai long kedo ong tung ara datum pacar pajar konventi Lapen lapu amrang lokal MSC Sitame KAC CM program rong hang Jurikinding ara dapan lapu so nasai nange Deng Pongteng Kapot pacar pajar pon Lapen pini bangso semi ke Deng amai long mustung dun Bota langso MLA Robsin ke bang lapen Amrang Constituency VDC Chairman Lucas Milik Soching Development Block Video Prabhatak BP Jurikinding FC Longpi Kiran Jurikinding Lens Chairman Robin Hanse Minority Board Chairman Augustine Hanse Lapen Deputy Secretary Sunasing Terang Lapen Amrang Kete Keding Atuna Chitang Dun Sipini Bangso semi ke Deng amai long
pen la pu boy lang sa mali representation kan stami Jirikending pen keroni atawar la pen Meghalaya pen Karbi Anglong along adu hoy alam stami ke Asia sor pen chinti chikan long lo pen si Karjin pen saya mau stami dengan posisi pen ke Karju nang tan bacani don tadi pergi pan chairman vice chairman member pada bang kutuban demi pilih kontra aktif Sasanula nonang litum la pini Jirikending town committee deng alla la sinang litum la Jirikending kan kironi atawar kaslam pa anake prat nang litum selam lakai bahasa ni rigi lo jong hongke tik lo athe bangkai jong hongta ni ringo lo hoklo kita to skim bangkai lagai repairing pipu le meka muje to the duni meseni dasi asam dorson pen atau skim deng non September Oktober tiklo tender kol la pen aso to bangkai lagai da bolain duji la pen da so to pen da koi kiruni pen kopilia de long ta ja pangko up to mane long ka ja pang Sanona recently nona Karbi Anglong la pen Meghalaya situation putha parisi recently 16 August ni pudak mukro long la pen Sumatra long Meghalaya pen wangsi pinangana chumanga tum rong nang stengi pansi ason se particular so putha nang li Karbi Anglong Autonomous Council la penang li tum Assam sarkar ko pilo puji lo so putha alam tum kama tha dugo lo la tum bang tadi tum hin pen la so tum ko ke ate da bang administrative meeting wasi ga dugo si ada na petroleum put ga dugo pilo Tanggal kita asal tu kan saya bodoh loh, apa tu bang pensitor, kalau kita langsung bangkai dam turun loh, lapan orang bangkai patumi anak bangkai di tumbang, kau petroleum di tumbang tu loh, pergi bangkai kau biben pulis pentoy, jadi ada bang tiket sering ada pedua pensi, langsung border putar lah, so arong riba na tum gani ke kapang pau di pai tum bori pon patu asar nang dia pang kedam tang 2019 ning kan nang di bang lo la tang la pen pesir mula ber ap gopo Meghalaya tum kan ke ba prang men cerai det stamina tum kam tim people sing sam ru kati kati wa ke litu patu bom ade bangkai kati wa do bom kati wa pen ke kam solution chogi la te botu bangkai ene puja pu lam ta le det alang tumana tham thu nei je la tum pan dak do long le tu tum pu gali ate saran nang litum la pesir long gopo Meghalaya bu sub center kim der api council tim na council tim atum thekam long lo seta me council atum ing samri nang ila ra tham itu kam samri ke tum klem kim putal hai botu tum mana dismantling ke klaim hotai tum matha tu ta kaching sai pansi tum padu ni ate bangkai kaching wa kaching sai pa jakong tu to ko dei tum council patai tum border putha kaching wa ta ni ta ahut duai ahut long putan ni tum tu ate la tum government tum ta la tum admi lo hai botu lang tum klaim por padu ko bangkai kita la sira so bangkai ni tum kaching wa sai pen hok pen border ting tu pen la tum ko tum ni lam thap akam jam bang tum ko pa dei pan kaching wa pa sar non ke la totally ning kan ke part la sik non kan ke part la pisa me council tim tum ko people se thek de la ai la ka council tum thek long le boli thek long ni tum ade we chini ko bina da ga ni tum do yo boli asi tin step long te tum kaching wa pon pe ke claim ma te tum ko ta bangkai akoy lang putak bangkai ka no kaching wa ye birta ke la puan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong Kardom